umthunywa kaMthwakazi, umthunywa weBhoso, silibonga ngosekelo lwenu loba sisazi ukuthi isikhathi esikuso sinzima, sesileminyaka phose emibili ibhola lingadlalwa. Siyazi ukuba liyalikhanuka, kodwa siyazi njalo ukuthi liyalilandela. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi iqembu lenu libe ngeliphilileyo ngesikhathi sona lesi konke kuvaliwe, kodwa kuzavulwa. Sithemba ukuthi kuyathi kuvulwa lihlangane lapho lithwele izicathulo, ligqoke izicathulo zenu zeBhoso, iBhoso canvas eyabe ithengiswa phapha e-ofisini ye-Highlanders, ithengiswa eClubhouse ye-Highlanders, ithengiswa endaweni eziningi kulama-chapters ye-Highlanders. Sicela lisekele iqembu lenu ngokugqoka, ngokuthenga ligqoke izambatho ezithengiswa e-Highlanders, lapho konke okunye okulebizo le-badge ye-club yenu, ukwenzela ukuthi i-club yethu ingabhuqi ngamadolo ingani isilenyonga, ngoba lina abanikazi likhona. Siyabonga kakhulu, siyazi njalo ukuthi usekelo lwenu siyaziqhenya ngalo, siyaluthemba. Sizabe silokho sizama ngendlela yonke ukuthi siqinise lapho kuxega khona.